Jotono no khulumka ani channel o hingkai tomono norok ani channel no takpano subscribe khlaya ko hingka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanamo hingka faiditini kaisa ketal job advertisement nailainai omo wngkha ECGC limited ni bwkhak tei rijak kha omo requirement talangjaknai naidi probationary officer talangjaknai hingka je candidate interested tongnai borok naidi apply khlai di hingka video no norok paithak joroi naidi kaham kha saimanani bagui hingka oro boni website rijak kha ang mangkha hingka ni description o borok ni website di rwnai hingka oro sajak naidi the online exam wngnai obo selection for personal for the post hingka probationary officer talangjaknai omo executive officer ECGC limited o pay scale tongnai di kwbangma rijak oro 53,600 ni simi kwbangma tongo norok nainai di hingka oro tei allowance rok rwjaknai sajak nai hingka o jaga o naidi oro schedule rijak kha online registration naidi khlainai ni tentative dates rijak kha 21 tarik March ni simi 20 tarik April jora rijak kha oro online application registration khlainai ni hingka payment rijakna hingka omo 21 tarik ni simi 20 tarik jora no rijak kha payment bo hingka download of call letters and pre-exam training ni bagui hingke 25 tarik April o rijaknai omo saka hingka naidi pre-exam training for SC/ST omo first and second week ongnai May ni 2022 pre-exam ongnai training ongnai SC/ST rok ni bagui omo hingka May ni 22 ongnai 2022 May month ongnai hingka oro sajak main exam rok hingka online written exam tei declaration result rijaknai naidi between June o rijaknai hingka interview ongnai July o hingka je candidate interested tongnai borok apply khlai naidi naidi number of vacancy tongo sini ST rok ni bagui naidi backlog tongo kaisa hingka total post sini ST rok ni bagui 10 ta post tongo hingka omo ECGC limited o jaga o talangjaknai professional officer hingka oro eligibility hingka naidi intending to apply omo sajak naidi fulfill criteria company in this advertisement oro sajak omo citizen of India Nepal omo jeskono rimano hingka age limit hingka 21 simi 30 jora tei rimano oro saka hingka o jaga o minimum education qualification hingka naidi a degree of graduation hingka apply khlaimano oro je graduation paijak hingka naidi tei oro naidi calculation percentage rok bahai khlaina oro rijak tongo reservation hingka omo exam ongnai exam based on omo interview najaknai hingke omo provision post ni bagui provision officer ni bagui talangjaknai hingka naidi online pre-exam training tongo oro kwbangma oro norok nainai di hingka omo recruitment process online o jaga o tamo multiple MCQ ongnai naidi reasoning ability English language computer knowledge general awareness tongo tei quantitative aptitude tongo total 200 mark ni wngnai hingka description paper naidi easy writing tei precise writing tongo hingka oro tongo naidi tei bo kwbangma important point tongo exam center oro naidi 12 ta cities tongo hingka oro Ahmedabad Bhubaneswar Mumbai naidi kwbangma transport Guwahati Chennai Hyderabad hingka o jaga o naidi Guwahati tongo hingka tei Kolkata tongo oro tei kwbangma center bo tongo hingka oro center select khlaimanai nainai di hingka oro interview bo wngnai boni website no ang ani description o bo di rwano norok visit khlainai di hingke tamo documents nang oro norok porinai di omo no kisa tomung no norok omo ni bagui confuse rok nang tongkha hingka comment khlai di hingka oro je rwna muchungnai hingke bahai apply khlainai omo bo norok nainai di ang ani description o PDF no di rwano norok tomung no bank rogo norok application
form fill up agi rogo khlai tongkhang kai norok amono khlainai ni amso problem nangla kai norok tomung no khlainani problem rok nangli tongkhang kai ano sahor di comment khlai de ang jesuk manjak help khlainai gangka amo je graduation pajak rimano ECGC limited ni bakhatai gangka norok tomung no ani channel no takpan subscribe khlai ko gangka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanamo gangka tinin bagai amso nong sitong jotono no hambai.